Zokweliwe wa Islamu shaze tabia za hao izongizo hule na Uislamu namna ya ajabu. Holiho ndizo nasoma harumwezi za Uislamu ne Qur'ani ya Jalla Jalal. Mwanamume Islamu ikao je mutaalamu wa hazi za umekaniki. Je mwanamume ola hakaufanya hazi haruma garaji ya mru ya pua haruma zinti za Europa. Je mbaba mwenye garaji ola jeti Islamu. Je mbaba ola ya mwanahe mwanamshe hakaya jumauka ya ho garajini hula iliya do saidi ya mze wahe ya tijo jahatabiha na mbahindu itoka uyonti. Je mwanamume Islamu ola hakaya juma ufanya hazibala hata watimizi mwaha. Je mwanamume omuwa hae usoliti hane mzade ola haina wakati ya wane mzade ola zemfia kazi turo ha normali wanzo ya lole mwanamshe ola khaswa tandabu ya wana ukana. Je mwanamshe ola nge juma humbiazi zo wakati kao ngo haruma mabunjilio ngwise ukana. Je mwanamshe ola hafuhaye shaka tusubuti ya mambia kweliho ye mwanamshe hasaharende haukana yeye de oksijeni ya rao hasaharende haukana yeye do uradi ya rao hasaharende haukana yeye de shigomu ya tongo ushitafunya uhanyanyi haa. Je mwanamume ola hafikirukana ya lole ye mwanamshe ola hende hadisi daina mze wa hai hautaha zeradi za hai. Mze wa hai mwambia ukana haukana wende walole mwanamshe uo nehi izoti ndongo ikaonga zijoka uparo mkinishiha. Je mwanamume ola hadepanse handorondo kabisa ngejuma ufikiri namna jenjoka ushinda nieleze mze wa hangu hata ya nelewe namna jenjoka ushinda nireme mze wa hangu faso hata ya nikubalie ridunga nerendera tahendo la hosoni mwaye mwanamshola nrogo hindi ninjoka uzifanya hata mze wa hangu ya jouka radhi nendo la inu. Je mwanamume ola hare James baba hende ya mwambio kana bomba yeke mwanamsho wa hasilimu ngojo kubali ni kami mede mromahae. Je mbaba ola mwambio kana Allahu akbar bo mwana hangu na minga mjo mrenga hemi hono yomili nga mjo fanya haina zofanya ilini huridhishe nga mjo fanya haina zofanya bo mwana hangu ilini hufainye ndongo ikao nga zijouka ya tarehe inshallah taala bo mwana hangu. Je mwanamume ola hare bisimila hende hadisi ndaine mwanamshola hate hadisi hamwambia nga mhutaho unjia harumo Uislamu na minga mwanzoni hulole hambeli ya ziyo kumeza Uislamu ikao zitafsiri wa helu hashingereza mengo ni mwizo de Qur'ani nyitukufu ya Jalla Jalal hende hanike mwanamshola. Je mwanamshola kaja kubali ne kaja haraya hamwambia ukana ninke mizimine nende nasomezi zinu wakati yue katsati zitimizi ubodo wakati ikaonga mjohuni kajawabu yekana ngazijoka umkinishiha wulole ngazijoka umkinishiha ni njia haruma Uislamu. Je mwanamume hamba ukana kabatimba tambu itoka uyonti doni zoe mizimine ila ibiri. Je mwanamume hakaya karibono hewa hafuraha. Je mwanamume ye maravu nga adongo uzimba yo furaha na raha nandabo yaona ukana ye mwanamshola havaya vazi ikao ye Jalla Jalali ye ujibiwa nilonrono kabisa havaya vazi ikao lo torture iblis nronrono kabisa havaya le vazi la Uislamu. Je mwanamume hasa ona ukana ye mwanamshola hasa hapara le shahada hanji arumo Uislamu. Je mwanamume nsujua ni msifie ni je namna ya kaya furaha na raha ngudongo uona hata hali ya joka ukurubie mwanamshola wende wa hadisi voyatengelea ye mwanamshola ye mwanamume ye furaha na raha ila ya kaniyonsi pia yeheuha pia yende zayo. Je mwanamume hakaya karibuno remani avese havurwa ye makalima yezabakisha do utovu bama wanru wa mrenge wa mbehola pitali yode mirongozi ye mwanamshola ya mwambia yode namna ye mwanamshola ya subuti ya mlaiye ya mwambia ndongo ikao hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Je mwanamshola mwambia ukana izoko eliti njia harmo Uislamu si amini ukana wa Uislamu inude dini ya kweli wa Uislamu inude dini ikaonge joni tengeleza karibune Jalla Jalal wa Uislamu inude dini ni kamilifu si amini ukana Mwenyezi Mungu ye mzima si amini ukana kavati Mwenyezi Mungu ye katide Jalla Jalal na minga muamini ya Qur'ani ya Jalla Jalal nga muamini mtume sallallahu alayhi wasallam nga muamini zenguzo zontanu za Uislamu nga muamini ukana wa Uislamu inude dini nye rahafu inude dini nye tukufu inude dini ikao ka
vati dini ya kweli hamade dini ya Uislamu shahokana urendehe mrume wahangu nehinehe yoti ndongo ikaonge joka uparom kinishia haukana hodi hondi zona soma harume Qur'ani wewe Islamu shangawe hule no Uislamu wewe Islamu shezitonda zaho zoka zifana no Uislamu hata aslan hodi hondi zona soma harume Qur'ani neze hadisi za mtume sallallahu alayhi wasallam wanasoma ya Qur'ani tipari samba hindi ko parode swala na minja paro huona usiku inga uzima hawazini wakati wa wadhani wadungana ndio no hazi mwenda umsirini mwenda mwaswali badala ya ukana mwendo msirini mwendo waswali jamaa ndio no hazi wewe utaua ukensi udoni hadisiza njaparo huona watoa sadaka wala wasaidia mrikao haruma tabu na mashaka wakati ikao wanrohazi wonsi pia wautanganyiha wasaidia mrohazi ikao haruma tabu na mashaka wewe kuja paro nyongo wao mhono njaparo huona usiku yenga uzima wa amrisha njema hawa harazambi njaparo huona usiku yenga uzima watorenga aya ya Qur'ani nzima hau hadisi ya mtume sallallahu alaihi wasallam nzima waifasiri waeleza mrikao ngena maarifa mashashira hanawe ngamta osamaha ba wewe timana mmeikao mria renge ya tie hondani au kana tisomo hadisi ya mtume sallallahu alaihi wasallam yamba ukana idha khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu kam jili wani mrikao mridhi na hedini yahe neze tabia za hahe ngena mumloze illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid watinizo ikaka mjazifanya ngabajouka ya ufitina harume arudhi na ufisidifu yabo minga mwele wa ukana ikabwa jamri kao karjaridhi na ine dini yahe neze tabia za hahe riti mloze dekari mlozo yabo Allah ngabo zijojihiri yabo wewe ngamhuono kana izoko ili wewe Islamu shayezi tendo za hao neze tabia za hao ne malezi yao ngizo hule ndonondo kabisa no Uislamu holiho ndizo nasoma harume zio za Uislamu ne Qur'ani ya Jalla Jalal tisoma harume Uislamu kana yo haramu mwanamme hodo kansidaina mwanamshe wa bandu wekaza magadisi yo haramu mwanamme au mwanamshe hotie macho ya henuru usoni mwa mwanamshe ikao hajujua humlola na wewe hukaya juma hukansi honikaiza magadisi badala ukana wendo msirini wende waswali na wewe hukaya juma utie ya macho ya honuru hosoni mwami na wewe ngojua ukana zitendwa za hao izoti zitendwa za Uislamu mtujua ni mwambie ni je namne mwana meola ya kaya je mwana meola izabakisha do utoremani avese je mwana meola havura ya makalima je mwana meola hajiundukana ngutongo ulila ngujo niloyo haya ndonondo kabisa ahisi ukana kweli hakaya hule na Mwenyezi Mungu ndonondo kabisa ahisi ukana hakika Mwenyezi Mungu hakaya haruma upotefu ahisi ukana kajaka uhifadhi haki za Jalla Jalal ahisi ukana yeye timfano mwema wa ukana yatolewa haruma wa Uislamu ahisi ukana yezitendwa yakauzifanya zilati zitendwa za ukana mruya mmone ya manidi yaambe ukana wa Uislamu inude dini ya kweli wewe ukana uje unitahenika ya Islamu kuja kauzifanya hasibabu de mahabba ya hahone Jalla Jalal shaunta njeni ka Islamu ne ujo unilola je mwana meola havibre je mwana meola yestoma ivibre havuro ye makalima ngujo nilo haya ndono kabisa ngamta mrumeikao ngujo ne shelezi za Mungu mrumeikao ngujo kaya nsongeza ni diwaze haruma wa ujinga ikao tika huyenshi mrumeikao ngujo ne zingaru mhono unuhenda mbeboni mrumeikao yekadoka za magadi sinda na mwanamshe ya tumuhusu mrumeikao ngujo dedo msirini ende swali ze swala wakati wa hazo mrumeikao ngujo fanya haina zofanya ya renge aya nzima ya Qur'ani au hadisi ya mtu mawe mbabi ya joushinda ya elezo wanrikao ngwajouka na maarifa mashashi haruma wa Uislamu mrumeikao ngujo toa sadaka yesahilisha wanrikao haruma tabu na mashaka au kana sadaka jouka ya sibabu uzimi wa usiwa Jalla Jalal sadaka jona faida zinji na wewe kujisadaka ufana na hindini je mwana meola nge juma ulila nonono kabisa nandabu ya ukane mwana mshola nge juma humvurizi za misili je mwana meola hakika Mwenyezi Mungu
hadepanseha hajiurukana katina mrwa ukana ya mrejea mtoweze hamuzila ichotido ukana ya tahe tauba ya rejeye jalla jalal zia mwana mmeola hastaghfiru ya jalla jalal hata ubu hamnyezi Mungu harenge waadi wa ukana kana urongoza wanawashe watu mhusu harenge waadi ukana ngujodo msirini de swala za farudhi jamaa harenge waadi ukana ngujodo sahidisho wanrika ngo haruma tabu na mashaka harenge waadi ukana ngujodo amri sa njema na uharazi za zembi harenge waadi ukana ngujodo somesa yembabia joshinda haruma wala nrikao ngona maarifa mashashi haruma uislamu zini zonsi pia harenge waadi ukana ngujo zifanya sibabu de jalla jalal ye mwana mnola katushinda ya zie zililo hamamna ye mwana mtiti ye mwana mshola hamone namna yaliyo nguisi ukana hakika Mwenyezi Mungu wa imrikao hajikome ya hamaruha ye mwana mshola mwambia ukana samahani wewe ngamhushukuria ndonondo kabisa na wezi njema wandendazo ye ujohuli bade jalla jalal shatindami ngamwanzo niwambia ukana wewe de sibabu na kaunjia harume dini kao bismillahi masha Allah wewe de sibabu baande heta ufikia he jalla jalal na kauja njia haruma usilamu wewe de sibabu wa hangu yenshi haruma furaha na raha wewe de sibabu ikao ngami hama mimi mnai mwana mtiti ikao hazalwa jana ya tsona hata batambu itoka uyonzi yabo mimi ngamhambi ukana wewe hunipara haruma usilamu hukaya sibabu tinji haruma usilamu mimi ngamhuparo haruma ya iman mimi ngamhuparo ili ukane imani ya ukweli haina wakati bo mwanamme ujoji hisi ukana kweli ngawena imani ya kweli ngawena mahaba ya husoni mwa jalla jalal ngojisi ukana wewe mfano mwema wa utola haruma wa usilamu ruja hoda honi ujewinsa henkadu ya biliba kabana ukayamba tabu itoka uyons masikini kabala komori ridokana wanawa shemaramgu hamade mwana mshewai wanaume wangavi wajoji kome ya wa maruhe wanaume wangavi wajoho koha sibabu ndao wanaume wangavi wajore jeivu mguju sibabu ndao wei mwana mshe ya silimu havaya levazi ikao jalla jalal jeuri norondo kabisa havaya vazi ikao lo tabisha iblis norondo kabisa wewe isilamu huzalwa harumansi ya kisilamu huzalwa ni maisilamu wekuji uvaya ndo ufana na hindini ngawe juma uria wawade wa he korona shakuturia ya adhabu iloho kaburi niho kuturia ya nyuha ilo kaburi niho kuturia wa mroa jahannam kutufikiri nanele jua la peuli joka ukabobangwe ni kiyama mahamingabi bo mwana mshohangu ulio juma uyenshi haruma relasio ya uharamu mahamingabi bo mwana mshohangu utoujua swala ufana na hinini mahamingabi bo mwana mshohangu ulo juma utimbo wa huzaye zaibu nasuya mahamingabi bo mwana mshohangu ulo juma upua ye famia hahosheo mahamingabi bo mwana mshohangu ulo juma uhezaye jalla jalali usio mahamingabi bo mwana mshohangu ulo juma utabisha mtume sallallahu alayhi wasallam hovahanu yaliyo hasibabu dele vazi bila hao hasibabu do upua zendazi za hao hasibabu ya ukana kutsuju wa swala ufana na hindini kutsuju wa urendo wa huzaya zema ufana na hindini kutsuju wa uhifadhi ya wazia hao ufana na hindini kutsuju wa bomana mshohangu kurubia Mwenyezi Mungu ufana na hindini Mwenyezi Mungu na rijaili erikaye mifano mema wa udotolo haruma wa usilamu Mwenyezi Mungu ya rijaili erikaye kudwa njema ya udodongo haruma wa usilamu Mwenyezi Mungu ya rijaili erikaye masilamu wazitendwa Mwenyezi Mungu ya rijaili erikaye mengoni mwando ikao wajou hifadhi ya matsoe hao na zina wajou hifadhi ya ziungo za hao na zina wajou kaya mengoni mwando ikao wajou na ye jalla jalal gani mwanzoni sibabu de jalla jalal hata ni mwivyo oneze kiswa za haina mwenza ankili